نحن هنا لإسقاط الدكتاتورية وسياسة تونس الحالية. L'islamique, c'est leur loi, c'est très dur, quoi. C'est très dur. On peut pas l'accepter. On peut pas l'accepter. On préfère que ce sera démocratique, mais la vraie démocratie. Maintenant, nos enfants, et puis ils sont civilisés, ils sont modernes, ils boivent du vin, ils boivent du silkia, et ben ils fument du cannabis, et ils sont pas prêts pour être à la religion musulmane. Le président, il veut faire la terre brûlée derrière lui, vous savez, pour que lui, il revient en sauveur. Et c'est impossible qu'il revienne. C'est 23 ans qu'on a subi les sévices de cette police-là. On va protéger mes maisons, mes camarades, mes frères, mes familles. Avec les soldats, avec les polices, on va rechercher tout ce qu'il est. On dit interdire. Ce sont des gardes-corps et des soldats qui travaillent avec, qui protègent toutes les familles qui volent mon pays. On reste ici pour calmer les gens, pour calmer nos pays, nos frères, tous nos amis. أنا هيكل بن عمر من تونس. تفضل. أنا رسول أصلي جيت 2000 عام 2000 من إيطاليا. يجيب المطر الرد في الدم نطير الماء في الدم يعمل لي يابس قسم وبيض على سنين أو من عاش سنوة نزلت القرآن في ماء وما حدش يصدقني حتى واحد وين نسكن أنا في البقعة هذيا في بيرهم رسول وساكتين أصلي رسول رضوان بن عمران. أنا ما فهمت عليك شيء والله يا هيثم. أنا أصلي رسول. اسمك رسول يعني؟ لا اسمي أنا رسول اسمي هيكل بن عمر أما نزلت القرآن رضوان نزلت القرآن. Ces manifestations ne sont pas la réponse, ce ne sont pas la satisfaction des peuples, je t'assure. Donc, il y a beaucoup de jeux de théâtre. Tous les magasins. Pourquoi? Peur, les gens ont peur. C'est de la manifestation. Peur de la manifestation, des problèmes. Et c'est normal, celui-là ici. Depuis de bonne heure, il y a deux manifestations ici. Tu sais où il y a une manifestation? Les manifestations s'éclatent dans les quartiers. Donc si on habite dans le quartier, c'est facile de joindre. Mais si on est dans notre quartier, on ne peut pas savoir. Les familles de Trapelsi, il a prôné tout quelque chose. Tout, mais le peuple ne peut pas trouver quelque chose pour manger, pour travailler. تبر يغرق ولا نغرقوك يغرق ولا نغرق يعني تبر غنوشي المبزة مش حاجتنا بيها ما احنا نحبوش دي الشعب التونسي انا مواطن تونسي عمري 33 سنة ما عملت شيء ما عندي حد شيء هي الغنوشي وبن علي بن علي شكون بن علي هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم العز لله والله أكبر والله أكبر الله أكبر على الجهاد أن المجاهدين إخوان الشبان في كامل التراب الجمهورية حررنا بلادنا الثورة الشعبية الله أكبر على الثورة الشعبية الله أكبر على الثورة الشعبية وتستمر الثورة الشعبية لتفتح الذاب السابق الجرثومي ونقضى الجراثيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا والله أكبر العز لله وحده والقدس الله وحده والسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أيها الأخوان والأخوات أيها المواطنين والمواطنات في كامل تراب الجمهورية يخاطبكم السيد أحمد بن حسن مشيخة إغليسيا مع تمديد دوز ولاية قبيل الجمهورية التونسية المناضل الكبير قائد الثورة الشعبية وقائد الصحراء نخاطبكم من الجنوب إلى الشمال. أفهمت ولا لا؟
شوف الشعب التونسي هذا اللي صار في 30 يوم وكلب دولة وكلب نظام، وانتم ما تنجموش تعبوا تلفزة في نهارين. احترموا رواحكم يا عيش، خاذوا ترجعوا في التوالي، تلفزة تونسية ترجع في التوالي. الإعلام التونسي هذا مش يعمل تشنج، تجيب له حرام يقتل. والله قسمت بالله واحد يعمل ربع ساعة تلفزة تونسية يموت. أنا اعتقادي أنه عندنا أزمة متاع بهامة أو فيضان بهامة، توسقط بن علي، إلا ما يعني نضربوا مزال راهو. والدليل هو التلفزة هذه دليلنا الوحيد اللي ثبته تغير شيء في البلاد ولا ما تغيرش. هذه تلفزة لم تتغير بعد، وعليها تتغير.